watukufu wanzani kaonga mdungao matangazo ya le daula Tropique FM nana chaîne libre de Comores usikwale wenu rihondana na mzee wa hatu ikao mingoni mwa zempanga za parti CRC ikao ngwendu haruma zehele za madepite haize voti kaudu zijao hajihundu mjini Marseille leo tarehe 10 ya Desemba mwezi 2024 ga riomba Mwenyezi Mungu ke makatinda noyo yili rifanye mnapo de presse baina ya mtukufoi eshambe hunu hindini ha ili aonese kwezi bwana deputy Rasalamu wa Komori wa Shingeri njia. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nam falikindi wazifaliki uskole wenu wa junda Marseille harumensi ya ulaya. Marhaba benji watukufu kaundo mridungao amwaze sheni zinu gari bushirao ni khair na baraka na utukufu lokaya titungulwa mwingoni mwa wanachama wa parti CRC hamwaze primaire titungulwa ni de na representer CRC harumwaze vote kaundo zijao za ema député harumwaze circonscription etandaya suite badara tungulwa rija riconfirmewa liste ri déposer ses candidatures liste ilawa handani harumwaiseni ya juzi Cour suprême kwa confirmer ses candidatures zake abokeja kana bodi ekati lokaya ni fanye déplacement nije harumwensi ya ulaya nije ni uone wandu zatu wa jamaa zatu wa karibunasi rije riwaeleze azma ikao ndo rai yanzimia radio haruma zehele za heze voti za madepite baada raunana ni wajama zatu wazee watu wa gazija ikao bidi rifanye déplacement nije mu Faransa risa rifanya rencontre ya tunda sino wazee wa hatu watukufu wa Comores hususan wa circonscription itanda sudi kaongeo na region mbili za Itandaya sous region mbili za Itandaya na de region ya Jumashongo de region ya Mbangani riona na noaze ri Paris rona na Paris ri waheleza yanzima ikao ndo rilonio warengendo warika utukufu warika sheo ngarwa beshilao marhaba benji ze namna ikao ndo warenga warnika toma inji ukaya hinasaya kampani jobulwa kirasmi wajuka mngoni mwaru wajofanya kampani na ongo wajuka mngoni mwaru kaongo wajonika waaminifu leo garjonda huno Marseille wajao ikao siku mziro mbavi wakale bunjilo watu walifanya pari likai dimanche shela leo hijangio mardi abunge ulihau kaya wando wenji wende muhazin ama wandu watukufu kaundora wahunda mwengoni mwe kondohondo ya wa Comores wa Itandaya walio hauno mjini Marseille heli yoyo warenge waribeshela marhaba wa yele wa zerugo kao ndo razi balia jero hambie wa nika twa inji watu sisi ngarwa beshela wa marhaba benji wandu zatu wao na kare jemoroni garjo hambia iname kao ndo rarengwa na inamna wazee watu walio Faransa ra Marseille ra Paris warenga warika twa inji warihambia ukaya ngwajo fanye kampani rangu Faransa atawasili Comores ili Mwenyezi Mungu yajelie ushinzi uko pande hatu inshallah taala okaya ngasi wana watanu wakubaliwa wende haruma zehele hizo haruma Itandaya sundi Mwenyezi Mungu jojelia ushinzi uko pande hatu shao wandu wastahiki wandu wa Comores wa Itandaya wandu intellectuel wastahiki wakae makandida au haruma ze candidature zinu abenge garombo Mwenyezi Mungu rende haruma zimbana hizo zivirea ha amani ha utulivu
okaya sisi yonde anzima ya hatu dokaya ze voti zivire amani na sisi anzima ya okaya ngarjo vitaiza kampani zatu haruma amani haruma mwishiliano haruma utulivu kanjo fanya haina jitihadi yonsi pia itabishi mwana nyasi ritide mwana nyasi insha Allah taala okaya ze voti ngarjo vira le 12 janvier 2025 baada hapo wandoa rejeana tena harumaze kawaida zao za hatu donc abo karsina namnyo kaya wandoa shindani awani shando kaya ritahe wa komor wa tsandaya warnike wa binifwa hao ili rendera wa represente harumale jimba la mawakala hele zina la he parti CRC ikawo ndo yari ya tsongowa ya parene rende harumaze sehelezino za he o deputy aboizo ndezango muhimu ikao la kanzarizi tekeleze osonimo aritulizo aliyo komor wakaya alhamdulillah za ngozi virindo rirengo andro na sisi ikiwa twama inji ukaya ngwajori kimilia inshallah taala kwezi watukufu mduga wao haruma de Tropique FM na les chaînes libres de Comores inupo de presse ikao mtukufoi mheshimiwa Said Hussein ikao muone titira kazi yao zikao ndizo yazifanyao ndio ya Gabili mzo ikao omzo hunu utaho haufanya appel sonima ze janibu zonsi pia za haitangaya ili wamshangilie wamike aminifu au kabana masuala harma code press sha ndizo yeye atamani ama hautaha ili ribaye gamjozi sandro nzima ikawa yuko kikawaida harma code press inu inji ngeribaye haruma live ya hatu mtukufu kwezi ikao ngoni maze mpanga za parti CRC leo duhanda anjia haruma election madezi kutimhara rizi banu kam ngendo haruma election zinsuno go kao gelazimo zidube chazindo go kao gelazimo wanadamu ya kipanga abenge ye zengozino rikauzi panga okaya rikana twama okaya ngabo usiku gazjo huja abenge abo hojipanga ndokaya rishilizane no wanadamu ritukuzo wanadamu rifanye hizo kaunga byoshida kufanye zenje mahusoni wanadamu gafikirio kaya zengo hizo risari zifanya abenge ngari lindawo twamanjema abo leo karjojo kawahara haruma ndogo habanda zino awakati kao agala bo ando wenjido aritsa kaya ndo harumaze election zino donc kartina toramo kartina harara yo izo election garbo nyezingori zihunde ekambwa bent shani ka karjazgo zihunde ka kartuzo mbeya yo nde heli ya zergo zombili basi ndo hunde au yake kahundu shai zoro mbele yao olihondi zo ratuma olihondi namna ra lima ra wala ra vuaza kalindao kangarjovu na heri kambwa bent karjovu na shahula okaya kabajara ijundu kabajara lishunga kabajadiri msenje kabajadiri msenja runishunga kabajanjia mro sha alhamdulillah ingaronao toma inji ukangarjovu na mhogo wa wasiha bwema insha Allah taala nane makuntike ikaondora ya lima garjo ya vuna heri insha Allah taala ndebane kao kartina hata harara gari waitandaya waura waona waura kojar waone warnika to mainji insha Allah taala baraka wamuli komna titi bale merial tibir shamna ile mtiti wana message ndio yovuriza harumaye namna ya opposition wahanyo ambokaya mwa le 16 wanambia tariwa zia watike activite ville morte wa kujojibu je na message mtiti huo yo ka yo tinogo ya leo bai ina sabalo election twaba yeheli yo shanga samwa daula kabem daula kenato ranti banjie msaja jo harmwe daula afikirika daula kwa jore ngazi azma zao ili wa sécuriser les élections
zivire hama des élections zilingo vira inshallah taala onko kartina taradudo kana marhaba mchi asante ya message passe hisao watukufu wepo de presse ya hatu na sina mtukufu hao ni sahauraji na hakubali homrengo rangu pari wa huwa na wahedi bavula itsandaya hasi Marseille oskole winu harengwa hando amini shika ndisho ya wala abange tamatilo gomenzamanyu ngarjona na hosoni renda weho. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.